Atalafatu Samoa i vaenga se umor ke lope. Malo le soifua. Au si mai lau mai mo inisi ne ati na elo fatau tai ele malo. Na si el komito ati na el kapeneta. Ile aso tolus futase yulai o le tausanga nei. O le whale lei o le au nanga o taulanga ma wafu, o se ati na e o lo ta imua le pūlenga o wafu ma taulanga, le Samoa Ports Authority. E leo se ngā luenga whainga o fie pe na mori mawina le ofisili, o na o le si itio mana ongo le atunu o afua mai i le alualu pe iluma, o le au whainga o tangata anu o Samoa, o lo o au mau te tonu o le atunu. Pei tai ele o tau fia i le malo e au wala atu i le pūlenga, e sa ili mawhatino ina tina e tali atua i nei mana onga. O nei ati nae lau whionga mai tātou komiti na afua nei ati nae o no se suesuenga sa whatino i le lua festival malwha i whawhita auli o lo tūlai mai tono o tātou wafu nei a pia i mai vai tau o novema o atu ia Aperila ia e mai tau ina lava tūlanga a fia o ngā luenga i tono o tātou wafu nei i le tūlanga i le ngalua au i le vai tau e le anga i le tau ia ono so wā ia leo tutonu o le tātou wafu nei e a fia ai al tūlanga i ngā luenga a sisi le fōi a mālosi le ngalu ia e tau i o i le fōu ia ono toi fōi mai leanga i le tātou wafu o le vaenga tonu nā sa iei se susuenga ia mai eile ati nae nei wa whatinoina o nei ati nae o whaingoina o enhancing safety, security and sustainability of the Apia Port. O le masina o se tema i le lua festival na saini ai le fionga le mistau tupe ia ma le faltupe o latina o Asia ia se malienga e whamatu mai ai se fisoswani e tusa ma le ono sfulu lua miliona tesi ma le lua ono miliona ta la Amerika ono sfulu lua miliona ma le tesi ma le lua ono ta la Amerika o le saol tato malo e tawala le itiute ai mai se o la fonga mo le ati nae ia e se fulu lua miliona o lona winga o tau a whai o le ati nae e tusa lona tau ma le fitu fulu ono miliona ta la Amerika o vaenga o lo a fia le ati nae lau whionga mal tātou komiti a silsila atu le tu tau matau ia o sasi leo ngā luenga tele o lo a fia le ati nae nei o le toe fausi e ina o le talingalu lea ia po le breakwater. Peila o na yes fam talanga i whawhita auli o le tātou wafu. I le ngalu wape a soule le ngalu. Ia pei wa yelso suenga ua tele na whaleanga ina ia simane ia o le mafuanga lea tele lao le tātou watinal nei o le atoe fausi e ina atoa le tātou breakwater lea a ese uma ia vaenga ia o le atoe sui ia le tūlanga le ufa mai a uma tisai ia ma vaenga uma o nisi o vaenga te tele o le tātou atinai nei la ufeonga ma le tātou komiti ia o le toe fausi e ina leo tātou palaka fo ia e palaka ia tātou pusaisa wa matawina le si tia o le moumia o lea fo ia o nanga i tono o le tātou wafu ia ma o lea o le a whaupopo fo ia palaka o el tise ia wa lava tātou pusaisa ia e mai se o le toe fituna i ngā atoa o le lei auto tono le tātou wafu. O lo a fia nei ati nae ia le toe valita ina uma o vaenga o le wafu o lo whale tonu le teimi nei. E mai se o le a toe fausia atoa lo no pāwhata milo ia awa lava le saonga le vu. O lo a fia foi le ati nae nei le whaata whapitoa ia mo le siakiina o tātou containers taunu mai.
O le aso lus fulo I ulai lente nei na tapuni ai foi na tale naita ufonga mo stato vaatoso vaafou le afia foi lalo le atina nei o le afatupe stato vaatoso vaa po se tak fou I lalo le atina nei o le foi laua te tala ia tau ufonga e lima company na tau ofo mai ia o le ufanga so le foi le evaluation al tato committee. Sa se vai vai ngalo afia nei atina ela o fionga o le la to fa tu pesa si o tato standby generator tele ia mo lunga o tato wafu moana nga luenga ia o se au tele nga le la o fionga o tato watina nei mo lo fa lo fa ftai. O le whādelei o le taulanga ma le wafu I matautu o se vainga mamau le malo mo le isi 50 tausanga. E ala I le whādelei o whela wa inga o loa e ulu whale mai ma awina atu I fafo po le trading. O le asi itia I fo I tupe maua e se saa mai le tamau a inga o le atunu. O le whānei o tausanga, talu ona si itia le aunga whaavaa ma le ngatai whale, le Maritime Training and Marine Research Ocean Campus of the National University of Samoa I lona no whanga au tū I Mulinuu. Ma o le nei atina e tele sa whatupeina whaamea alofa e le malo saina I lalo o whainga pāanga ma le malo o Samoa. E o maila I le taimi nei, ua tele ni suinga fou, e le ngata I le whaalelei o whalea onga mapotua onga, ai whaapea I vaenga ese, e whaatino ai le awa o ino mata upu, e mawai e alo mawhana o Samoa, le to mai matusi pasi mo ngā luenga I lunga o waala u oloa, ma waala u pase se whaavao malo. Whamai moila wa ia ile afu ile aunga taimini. Ia le I whaapopo mai o sipokalami. Ia pi umano I o le wa matanu mautitilo ana ile au mai o nisi pokalami tonu pe o le foreign gold. Ofisa I wha maro. Wa taimini ele o iaini tato ofisa wha maro taimini. Na ofisa lava I tonu lava loto. I whale le iaini taimini ma le anga wharana. O te masalo te minei pe a fua ia I le o le o kaua mai lua suli mai o mai kaimingi. Ia wa laka e se afe ia tamati wa umana o tau tonu. Ia wa o tele o fasena ia pe ia makapue pe e eri susenga selau kou sifuru, selau o furu. Ia o si vanga lu sifuru. Mongo vinga o le kau fai kau aku mai kaiminga lua suli mai kaimingi. Masalo se me o le valu selau le se nampa. Ko kele alo whangau lea o tau te mine o vaenga le notiko. O vaenga I e whengarenga I lunga whaasaila. O vaenga ngai o whangarenga whaasaila tu sa vaenga o kele ai o vangoa lea mai o I le kapangi vaale le MSC po le Mediterranean Shipping Company. Ia pe o ngala mo ave mak wha mua. Ia ma le vaenga ngai alu wha teka o le fireman. O wha fui mu. Tasinawa no lewa mau e mātou te mini. Ia kaluai le leo makamaki ia sa awa koe mua ia foi ngai whawhikau ringa kupulunga la Indonesia ia ile mwhaia vanga whakingo ngalweng ia ngā oko rolo ia kamiki whakingo ngalweng le ala wa Maurisia vanoe ia ngā e koe ia alu whanau tātou I whangarenga I lungo waa ai masei waa meni. Mo le silafia, o se tasi o manu lau ti ale malo o lea o tauina o tama whanau o Samoa.
e maua le tomai whapitua e mana o mia i so se matawhai oi i ngā luenga mamatata ese a wale tau singo mātua a inga e kalesia nu umawhio anga a e maise le atunu ulau tele. O le haunga whaavaa male ngata i whale la o se tasi nei o moli mauola i le sila mamao le malo i le atina e ina o siu tatu watunuu. O le nā ua mai mua mai le atunuu, i nisi o atina e o loo whātau teia le malo, a wāwha manuianga mo le atunuu lau tele. Tuli tau mai le vai asu fou, mo nisi o whapoponga, o atina e nā whea komite o atina e le kāpeneta, le CDC i le masino i ulai. Soifua.